Nonsia abo Ghana de shemu nyina dwom makwaba. Ediba DLFM 106.9. Emra so se omadwuma kase boy se so animre yetena se. Na de mo kyeremu nyina da eba ebesomwo. Na ye ka wo sense mo de aboabo ano. Se omadwuma kase bo no yakuche ne nyina da. Ekogwe na be fontenta kase ne so a. Na ye dlfmonline.com. Afi kase bo no enam DLFM yen app no. Ena bio tunun app mo de anso be kwa Google Play. Wo download wi na wa search DLFM 106.9. Kaseba nam so obenya bi ne watie edi amayen. Afense Facebook no eya adwuma. YouTube and TikTok ni nyina da eye DLFM 106.9 kaseba yi. Ehomfo ni video asahodo nyina nam so obenya bi na wahwe edi amayen. Enumre ensem titira ebedi kaseba akotiri bi enesem. Aka ne sem twe no de ne dwuma edi Tiger IP. Ne den edi Ahmed Swale. Enipa bi ekono na so meka se no enkra free aposifo aka cheba ekiremu sem enipa onim sa ewo ne hu bi no aposifo ache no ede mo kiremu baba besomo enumre yi ewudi a course o KNUST na ya suspect on no tie chie no yabomodin ade na koto afiase omudi case na kohye eye April 1st ereba kopie mo ewo finfi matenem no wura bia wanya finhia no mako aduanan oyobi ono ebura pa yetunu fom yima nsuo bai onim ho adwuma ye pa na wakwakohwe ne kwafiri mu kwanwo ewo enyan abasa ofifi matemo ede mo chemu besim wanumre Alliance of Drivers Ghana for the summer betuja say lorry fare na yade o matumu 20%. Make say yada customs custom division wa moden ensa etumi aka nipa o moden ekofa endura hodo a memu ayinuma na modezi o ma ye twintwan okuram ha bia wodi dwane ede kopie mu ewo ni janso make say no penifo achi wonom agene nyinada ede afiri wonom ensem. Education Minister Akonsla Sho ewa Laboni SHS ewa abra ya omodometry ne etimi ehye. Enda make say Ghana for moden edi spare part hudwa akasa ekiremu say ye omanya nte say ahyenkefo nkebo mu kwa madwen say ne ekwei ahyentade ne lolo fere mbetum na mo kiremu say Ghana free spare parts ne bo nkoso no senti mo bia nkotua sika bi emfa ma ohyenkani say we de ya totu lolo fame o kiremu say wa betua na wada ensanu pina kan ba so me say o madwuma kasebo DLFM 106.9 adwuma kwe ena yeso yasene me can for keje study abroad and travel consult e dia ma obi an anije won so person kwama no ne enkoto na disua so e wo ye USA, UK, Canada, Australia, Germany and China no mo say ba visa any document e ya de on betimi aboa na won sa etimi akabi sanso na admissions abenya wo universities no makasa bedi wani ma ombre kra on sabetimi aka admission we timi akoto awa disua so na emomodi ene se person koye adwuma wo ye Australia, New Zealand, Malta, Germany, Slovakia, Iceland, and Indonesia so a omuse unhia so be kita certificate bia de yan so be back study abroad and travel consult oni omo be twetwe nkomo be che oman ya pesa won koso na omo so ache adwuma a eye available ho na e ba visa no document ya na bibia timi aye available at the amount to betimi Africa study abroad and travel consult 0554 415 742 and 0271 298 175 and 0530 332 180. Adumble na me kan Lumba super de amawo eye nsu ampenifo ba moden ato yebo ase ade afan fidie mu asoso ko gina onya bi na wono mansusu aso bone de nya de bi ewe akire kura na super we efe papa chat go jofosu dade Lumba nchani se moden na wonsenka bi na nom na be bom apo moden ni betumi akonkan etimi edi amam akwankwa mu fa nsu oton edi chini ekoche se ne traffic ahudo nya nko tubi na monton na mo se me ya adoma benya sika edi agum botom akwanya bade magana hyenkafo wa wonim kiatwe na eya traffic ni twa mo ne akopin Lumba super kache ko tu so no bi kwa chena bosum da benya sika de agum botom frempenifo ewa homatrofo iso 0555 5 na ya miensa 274757 0555 274 757 and 0577 475 343 sana ko piem awa dansoman ene potema madam abanya meche ebutuma dansoman so wa fabia oton ne shop no eben apetu silenem awa dansoman osanso ben eye Lumba sport awa dansoman no mafena ho maturu fo esinaje mo nkiremu eye 0557 349 401 0557 349 401 sana ko piem awa fanko ne potem
adehia mo wonye ama saman pokwa nsinse wo bebe am ko pie mu e wo fa kwa no potem evise ye nua ba Mavic ebuto honom ne din no e ba Mavic obutum e wo fa kwa ne shop no e wo Sport M e wo ofan kwa no ma oben washi be ni pefra modfo so na ji mu kire mu 0500 680 783 0500 680 783 DLFM afre phone kabum ko efre obi bia na nije so person join ni ko no sane ebeya ebaye papa da di Lumba ne nyom ene ye ne radio station DLFM 106.9 ya ombetimi atle no amana ko nanim ye pant wani je ho pa so pese oni abusuan embebo ko sane ebeya bibia betimi akoso ye dia obetimi afre mpeni 0538 865 393 0538 865 393 now ni penifo akasa sane abeya nso betimi abeka eye ekuo yi hu na ye na ya ma ya papa da di Lumba ene nyom ene ye ne radio station no etimi akonanim na moto a eda eye kuo ne so ye yemfa odo me ka wo sa fi we ita ne beya oda ne nyinada eye kofodua ehonom ene boso pa ne nyina ne sem yam papa Charles Kwadwo su da di Lumba me ka sei afi we kofodua Easter no ebewure ye pa na dwumadie no ebekwaso wodi ofosu plaza no ewo kofodua na nyimtofo ebe dwumadie na so doso ye pa kofinti ebabi afike kofosu na nyimtofo pe ne ka ho a kofodua afiwe enya asemkuma akra bomode na unsanka ticket ne moa na ope highlife onyom pa obetumi de adi ase na wani age wo Easter mu ni nyina da ebekwaso ewo di ofosu plaza no kofodua ye papa Charles Kwadwo edi makotini ye pam na dwumadie na bekwaso ewo Easter enum beto so ewo Easter Saturday no 19th April num na bekọ so ewo kofodua efepem ye eduonu enum mom na djuma na beto dwa ewo di Ofosu Plaza Hotel no kofodua na yakopo ya adoma kedi be bia gate ndi atonom enumre no nsia na djuma na kasa asha se enumre no nwatwe agbapa ho sema no aduasa mekire 8:30 pm na petikita fafo na memo na tokitikiti fofofo na wonso bomode na bo anan na kopiem ewo kofodua ewo Easter fafo na memo awe star 714 star 51 hash me set him dia mobio fofofo kura fafo na memo star 714 star 51 hash bomode na bo na wonsa ticket na nyina kopiem ewo di Ofosu Plaza Hotel no eno kofodua na bronya we no anase Easter no emunya de pan fam dwumade we Pastor Kwadwo sini na so enya semukuma kura ekubo bomode akopiem nyina fodo ekobodom ekufo na Easter de hono ma na ebosom ene anu mienu ya trans besumani be no edi ambeje so aya takwado Kwadwo krom to be wode shi konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy be mene Adwoa Agyei Sikapa ya trans na ba mu nyina atrasi o na mu atrasi o ekwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso ekwaso so kwaso edi na do ba ha me fa fom nananu hwe oba ma nananu bu fom ba ti ya ye gu so te me azim fa fom ade bi nananu se die na do be pie ha nana dedi kam mu atrasi DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba Afrika siabo no enchiremu enie enkra beto dia kasiabo pono so echiremu sei Ghana Police Service fa moden ensa etumi aka owuro bi ono ena wanom esusu sei akane owuro bi ade odi djuma edema Tiger IP ana wanom eka anas aroma ya djuma dia no mu die ne ho no the day ede Ahmed Swale enipa bi ku no je ne kwa ede firi nsem ewo mpempem yenu eni dunkro ma mekase no enya mfirisha mako nsia ewo maga na ma ensem we akyeye pam na kan ni kire mi sei owura bi omususo no oya na danfo pa edema Ahmed Swale ona ebo no homaden etimede Ahmed Swale mfoni ede kwama obi a ono oye politician mekire emanyoni a wagini ye pa maga na m no de kwhye ne nsasa krachi we nam na ye adwumantini mfoni nie na kan ni kire mi sei Ahmed Swale enipa oya na danfo a obo de atentente sei no obamade emma amanyoni anase obi a politician ni ekoto hye ne so oni fie a ewo Martina ewo pepambo so meto so eye edunsia emfipim yenu ene edu enkramum omukokuni ya mekese nipa yi
wanom entimi ehunu ewo mra Ahmed Swale ebo ne ho maden ene Anas Aremeyaw Anas hwehwemu bi ebeto dwasa Ghana Football Association fo empanifo bi ye room no ko etesa na dwirim pa ne kankan ado komesa be no komo a wo mayimu a ekoto dwanti BBC su asem mu akwaje ta wo mayimu na nya asem kuma kram na man san ba bonten pe ne kwa hu sa na beto dwasa na Ahmed Swale we die se de tie bia no o ka hunti wa hwana ne nkwa ebeje ta na ka beto dwa kire mi se nipa obo ne ho maden ekwayi Ahmed Swale ma yamje kun ne den ade Daniel owusu kranten dodo afra ne se ekwasi amache na ekane kire mi se na obo maden ya adwuma edema taga IP fo ibi na nam dwumadia bi odi ne maden mo anso ne perform maden eyi na di ne senti obo ne ho maden ema ode Ahmed Swale mfoni ede koma manyoni me ne kase ene bo bi a momatu abaden akwachi Ahmed Swale ekunu ye ya na me kase no abrante onka atiasfo ho bio na kra beto dwa kire mu se emra san ba san na Ghana Police Service ekabo mu ene o mane police for mo United States of America US for ehwe no mo maden ede Ahmed Swale ne phone ede koma police for a one more US FBI for ye hwehwe mo no hu se dabi sa ewo na si ye no obi nim hu bi ewure ya obo maden ehye asem ewo no course ne din ede Daniel owusu krantia do banam la ne sei akwasi amache na hye ase a ewo we no etimi ekoso na ma hwehwe mu pa course amblante hu say yes they do the one na police for pe na obo maden eto PF chan ene otwa ne ye edifo maga na mkopi o US montene so na hwehwe ma ye nsantimi anka ne da na ka beto dwa kire mu se myjoyonline.com for hwe ma ye betire mu se eye police criminal investigation department ne bo maden ehwehwe mu amamo ne phone course ahodo course ewa mra owu a ne den ede Daniel owusu kranten dodo abodam la ne se eye akwasi amachi ene Ahmed Swale wayen ba bi kwe edi nkomo no bibia da dance no mo maden ene Ahmed di edi nkomo no ne obi nso ye politician edi mfoni ahodo efa Ahmed Swale ho no koma no no mudi ntende ntesa akwachi no akasa ne fia ewa madi na omuku eku ne ya ja na ka betodwa kire mi se amachi nyakopon ya doma na wotwetwe mo maden kopie mu ewa madina esabe ekopie mu ewa masaman okopie amasaman ebeye bi ade da so eye adiase ewa masaman ho no mu yetire krachi okwakoye ne ti na posifo ni nyantenta age ntenta hu za yes amacha dwena fi US abagana ni senti okopie mu ewa masaman ade da so no eye adiase okwakoye ne ti na posifo tete sa make to makwakwado na mekwesi krachi ewa posifo atena kese meche Ghana Police Service omo headquarters na ka boto kire mi se mla asem we to dwa no posifo ni bi kire mi se nka ba ya krachi yema ne be na momade yankofie na ka gyan hwem fanfa na asem nanso posifo ni bi su kire so montia service krachi ewa wadie no ema yeso bako piemu ewa court na mpanifo atena asem kese na kwageta ewa police Ghana Police Service omo headquarters ese nim stade ensem ne ko samba maden ayehwehwemu edina ko piemu wa court anase ma ne be de emle ene na ne be kra se amekese de enipa okun Ahmed Swale no enka betodwa echem so obo mani wo no course ne din ade Daniel owusu kranten a dodo na bono ma ne se ekwasi eye amache ona bono ho maden ede mfoni ahodo a efa Ahmed Swale ewu no ho no ekokoma wuro bi ono nso politician ne din ni ma bonten a yegusu de beto be ko beto mfoni me hu chenche nya betum Ghana tiefo me yehu de ntia nam so a Daniel owusu kranten ede Ahmed Swale efoni komo bi na mekase yi yakunu Sikapa esma todwa nie Kwadwo ena de na nya bedu na nya bedu udwani nyame kura wo hya nase enti Ahmed Swale no ene mekasei yahoni pa oba omaden boy mu muku no wo maganam politician ko oku ne de ne di metodwa amo se politician ni bi ena krache no eton ne fone de ma ne se we na me no mo na ye adwuma enti menim ne pa no de ne fone ne koma sa politician no ene oba omaden ebo pa am yeku Ahmed Swale eti enya ache papa yi de ombo modiana ombo politician ni na chese Ghana politicians no mudi awu ne kwase se wudi asem na ekoso no mo bopam yekum nipa omo ye pa ye bompa ye se nipa oye politician ni a oba omade bopam yekum Ahmed Swale no pose for no ma ye hu wei brabu bia nim mo bia nkwaji sika ne ye nim ze bi mutume ye yesre mo nkwaji sika nche ni mo ma ye hu nipa odi sa wei na moa na gudi ekoso Ghana ha na tuontwa efisa tete Sikapa yawo se twani di ne dwuma na sabe prane kankan yakoso nti wapa ho ntomenti ne ho ahinti yakuna to atwene keke e okuremu se o manji sika na ndi mpodi a o tumi adabe anya adwuma nkasema be sikro me bi ne anka ye ntia se Kwadwo anya Ghana he ya na wo o se na so nim Ghana we de hwem ya adwuma o mo try kra Ghana no de yatima yatimu no ntia besre
Wama de na krache no. Wama nche no politician ko no munyi ni ma. Ye pese ye hu politician ko no me na me interest ne wo. Me ye hu politician kura odi se egu no. Na mwa sika yen ko yanim. Yanto akase ebone so ani eda so agina eye wudie ho sensem na chese Joanna de ladem yabani no ye school ni ewo KNUST amuko hu na emu ewo Central Laboratory ewo eye University Campus ono manopatututu amu ye nhwehwemu no eye nhwehwemu ne ba na chese ye da na etufu amu kire se ye ne mpena ana hye wudie ya se omo ba omodin ade ne ko aye asem dibia eye ogefo bosome ne de to so aduonu wo twe won fimpim yenu ne aduonu num na omba omodin ade ne koto afiase na watwemienu na eneden so musa de ne kodina eye asem dibia chese court no ama no yede na kwa koto afiase omo kire se ye epo ne bosome ne da edikan won fimpimienu ne aduonu num nimu ana ombe bomodin ase di asem ni bio ntisi se ni eye document and case ni wom no mabomodin ade akwa ye attorney general na tena ye omobomodin ase hwehwemu bekoso akoso e de afa wudie no ho ansa na eye epo first no omasan so akwa asendibia akodi asem no say krache na okun e dala dem yabani no Posi fotu na asem na hyeda e de akofulu so oboso me da edikan ewo afiwa mfempim yenu ni eduonu enumo enti ehun videos ne gusu no enti mo ma Facebook no so DLFM 106 pona wo ba obehunu videos ahodo a etwagu ne emla asem no course no ehun fo ne da so na amane bo no ye nsem twire ni Sammy Adwoa boate di first antimantemo ebre na kofi me de video ba ko betu ho no mfa to Facebook so na Ghana fo me hwebi na ene abaya ne mame esun pa wanka wonsu Kwadwo ya papa na de ntino bi a wadi awuo se pa na mode ne kokko no she nose mask no de yeden o de bo no nkwa ho ban na ya samo Ghana enti abaya ne mame ne da hoyi ne mame ni daladem yabani no ne mame ne da hoyi ena Daniel agye ne nkwade afiri ni se me kofi mi ma video ba ko bi check mame wo se ne mame ni twa ni so twa jadwo pa twa jadwo ne mame ni twa jadwo den share Facebook no so DLFM 106 pona bla bahwe abaya ne mame ye sun pa esun obesu yentoaso asem ni moya emoya na yentoa kase ebo no so yenkopie man ofimfie mantenem no wura bia wadi mfinhia no aduanan ne din ade yaw abeka no yobi a wakwadare pa ebura etumu mechira bura ye bomade atunsu a ebai me nya bi enom ewe yafiafie wakwadale mu a watu bia chenti wajimu certificate nyinada ewo Ghanaian na okokotu bi ewe nyan abasan no wo adwuma ko enyan esiam mensenem ofifie mantenem na nkra efiri wano mo eba chirim se abekan ebo no homoden ekokotu abura yi bi awaguna ensaba aguna east mensenem ekokotu abura ni bevisi wa bono homoden akwadare mu a fifie mantem de ye pobe atu abura de madehye no nkutu na mo frɛ no yaw abeka wabo adwuma yi pam na nka na chirim se endrada obamade ekopie mu enyan abasa no kwakoye adwuma na nkra betodi yakase bopono so chirim a na owura bi na bura no otu ya chenti emu aye fi tena hu behia sei yaw abekan a onima bura tu ye pon kokko siesie mu kama mfa ma no na edu wo pe na owura ni denden eye yaw abekan wanya mfihia no eduanan eba ne homoden esi abura num na mla osi abura num na waka dodo na kopie mu ntina adwuma ye fo no bi gyanyina wo ma otwen senkaja owura abekan ebe pie afira abura num aba o mu gyanyina wo na mo sam sima be yaduasa atwam owura abekan maaye na de na ekosu abekan adan okoye no na ni agye dodo ana odidu abura nim watwen sa omba efe adwumayefo gina ho asa do Nhyiraba Kwadwo twena musi na de na ekosu ne yemfre ne hwe ena ma mmode yemfre na otido obi anyeso na ba mmode etiete musa na Ghana National Fire Service mpere bo pie mu na musi debi ena yemwa na yensi abura nim kohwe de ese mu koya krana owura ni dende yaw abeka wanyamfinhye na eye aduanan wahu eda abura nim Bro momaden ema na nanom momaden eba honom eba be yi apaye egunsa momo ya mane o mamara kwan so ebo mpaye sa momaden etwen owura wanya mfinhye mako aduanan a ne den ede yaw abekan every mu pay ya na say ampane ampa ne nuane ampa owura wanya mfinhye no eye aduanan a ne den de yaw abekan wajamu ewo enyan abasan no wo adwumako enyan eye esiam mensenim ofifi manta so akwa ya wo se madehye wo no mu so amusu ne nyansen ko be kirem se ekopa bibia beti ene meye den na nama owura ne den ede eye yaw abeka okokotu abula no ene mekese no onka
ati asefo ho bio a asewa kwara wo sema dia kase bani mren yade mo nkyeremo eso mo ntisi kapa ono so da ya wansore 40 years meti owu okwa kotu ebura aba okoya ono so akwa kowu hey o man nkyeremu ne ye no dabi wanyare okotu ebura okwasi mu no wa mabio epa adena jesa no ohwe ase epa no osimu no epa no to okohwi mu de ayesa no kra ayesa no wabubu no ebula no so emuwa ebula no muwa pa be 50 feet anako fime boa be 50 feet yes 50 feet emuwa pa ten pa ena okoto mutim wawu asa ne kon ne kra mu wabubu kra nti asem no emuwa ya nti we de mabusua ne nyina ya akọ ne de arehosem kwa Ghana ne de dabi da ne yeso ne anti asem bone a hwe ene da hwe ehu se de ebula ne te ebula ne da ho no kra chi nsu na oda ho no mu a waye kudwo twan frinshia dua 40 years kopa aduane abafia behwe abusua onimpa wantena ne ba bia anwono ne ho esika yenko yanim Yanto akase bone so na Alliance of Drivers Ghana for the nsema betudwa chese ye ndadwo match bosomi ni de tosu dunsun wo fimpim yenu ne aduonu numnumu ade a lorry fare no matumu 20% no mu kirema ade afango bua ayedi ye papa na ba ne ma so mu de esiesie cars ne so spare parts ene engine oil ne so ne bua ayedi eno nam sunti no mato lorry fare ni mu 20% na press statement anu beto odwa match bosomi ni de tosu dumiensa won fimpi mienu ne aduonu numnum na mo kire se se fango bo na yade akosoro pa e free 12 cedis 99 Ghana cedis e de 16 cedis 23 peso 23 Ghana cedis per liter into ni we ni na kire se yade awo so mbo modian no mutimi to lorry fenim se ne be ya drivers ne so ebetimi enyeska e de twitwa mo ho we na drivers ni bi kire se yade adwuma na mo ye na yo mo aka so mo adwuma enya aban adwuma ntina enya de aban kra ebua wom ewo sikasem mu enti so betu ka akwa adwuma na abeba na wunya faso obi ade bedidi de ha adwin ye pa senkempo nka aban no mo kakra mpo anka mo de betwitwa mo ho nyanso aban mo hwe sanse yo mo aka so mo adwuma yi de ewo so mo bo modian so betimi enya kakra mo susu ne mo abusuafo omo nsa ebetimi akoma no enti na mato lorry fare nim se na ebe yo mo koba omo su ebenye ska na ye statement yi George Bafo owusu afriye on general secretary on executive beat deputy national PRO William Opoku Asare any national organizer Mr. Ishmael and a national PRO Kweku Buatin and a bomodia signing statement as I said there if it's an air corner lorry fare no matumu 20%. Hana was about to a lorry fare 20%. Ashenke fonke bom kuna muzo matumu no 20%. I don't different fan buy. If you transport ministry now, how many dinkita hone buy? About 20%. 20%. Okay. Almost majuma manga sana yo majuma nya buy na ewe. Okay, almost a point to ho. Omu so mo boka. Enti no. Almost di enti no matumu no. Almost fan go bo na kosoro. Omo tutu musa. Spare parts ni engine oil no so sa spare parts ka ho. Ene me yenkwa ha ene yenkwa be spare parts ka ho a. Se nka ho nso a. Ebe hu se de tie. Sika yento asom. Na yenkwa wuramwe adrabafo a mo kiremi se na meka se no. Wanom ato ehentede mu hamu chichemu aduonu no. Abosu kan spare part dealers association penifal bonten abeka se kiremi sem. Wanom ayen ntie se o my Ghana church adrabafo nko wonko ni bi kiremi sem. Wanom ato ehentede nim ne boonum ohamu chichemu aduonu efiri na dekọ ehye ase o ma chibusuma de tosu dunson emfim pim ye ne donu enumimum na wo ka kire Ghana fo nyina se wontum na mra chairman edema busu kan spare part dealers association no akra so president edema Ghana auto part dealers association Henry Ochre Junior kire mu se ye sasa zma oda baba onte na Ghana fo montungu ba be kure mu hatu sasa ntehuro osima muntu aka pre enva mak shenkani bia visa nya no kure da openeje mre ene sansofa gazi lo kire mu se hwe enya no krom spare parts ne bo nko so da ne bo de tima na tim apetampe Enquires bia moboa afenso duties ahodo a efa port no enya de antumi bia kwaso ne bo ne de gina ne senti onum de enti ene ahyenkafo ko bia ba bonten a ene omaka kire Ghana for sem efri na ekọ eya hyentade no spare part bo koso nti omoso tum ohamu chichemu aduonu o kirem se Ghana fo nyina datitu no ma mofo trotro no
Every na ko shankani ni mate bi ka kira wo say brabetua 20% increment na mentua evizanya no kreda openi agaze kire msem wane mugu so ena omka biewom titru ena asohwe omanga na ko ne bade sensem so esi kunwa awukwapo amafa so na mane ahyenkafo ko no asinkita no mahukwa amafa so aboa na efa ahyenka ena evu mudwumadi ehu no se lole fere mbatum anasa omuntum ni senti mo obi ankotua kapre emfa mahyenkani sem lole fere matum da openi agaze kire mse efiri na eko wa betua 10% mpo dia ma driver ni no na ye wodo wa driver se we ni so do mo ka no enya no kreda ni senti Ghana fo nyina yentum na ojemen centrafo ekesaye. We are in a country governed by law. I don't think they justify the fact that they owe 1 or 2 transport, so they have that authority to come up with any law that they don't necessary. I don't think they justify that. Nobody should pay more than what they are paying, especially for tomorrow. I'm a transport operator. We are looking for money. People are undisputedly. We operate all over the system region. So we don't think there's anybody who needs money more than Gibati. But we have to do it in accordance with a very better understanding. How do we do that? We meet with the Transport Ministry, who, of course, defend the general public. Explain to them, this has changed, this has changed, this has changed. So we are moving from here to this place. They also defend the general public. At times, they will also say, oh, but this has been there for a long time. We know it has changed, but this or that. So we are pleading, let's do it this way. Finally, we come to a very good conclusion before sensitizing the general public. We don't allow any individual who owe a car to come up with any. But if not, then you, the one that you are interviewing me, if you have 2 vehicles, you tell your driver, change your air tomorrow. Another person has come. You also tell DLFM 106.9. Yes. Any awoti ono ene ye chairman Edema Abosio Kan Spare Part Dealers Association. Ono anso ene osanso ye president Edema Ghana Auto Parts Dealers Association. Redendi Henry Archie Juna no chirim se free neko mo bia nkotua wansi dimpo emfa nka na fe otua da no ho free say sa Ghana adraba fo nko mko awdo mo keke ka se o mato hintade mu no kura bia ni mo bia ntua ka preba endi sika hanso akwageta akwaya de second foliata ena afi OSP fo ntokwa do enti ye hwe bia susande bodo ho no beto enda mo chirim se mo bia ntua ka pre waya de nyame nhira no o say nyame nhira no na senka fo na nyame nhira wo ai asebe na ke omo pese omo fa kwan bia so no mu wia ya se bia na omo so ewo point se bia na fu ebo no kokoko soro nti omo so behia se anya so mbeboka fu yi eba fem a omo ntelo ife ni e kwa soro mu anomatum adai eno ha adwen won ha adwen sika yento akase bo yebedi nkomo ko anim Education Minister Haruna Idrisu akonsrahwe ewo Laboni Senior High School wa bra eye jahihye eto eye girls dormitory ni ma omuchire ma endru akwasie anaja no etimi to eye 6 dormitories ma ewo abra na school fo no eko eye afternoon prep na emu ba ko de ahedro ba emu mienu so de efa na hye na efa ne de eye kakra ede ma wom na eye ndedwo anopeya na eye minister yi eko school mu honom ko hwe ne esiye na bro ni nsemchofo atwetwe nkomo na Haruna Idrisu edeto eye school fo ni atwetwefo na nse obebo mode ade nhyehyɛ pa egu akwan mu sane ebe ye obepa baabi ede ama school fo no ede omuti ato na sabre na Ghana National Fire Services fo so ebo mode aye hwehwemu ede afa kwan ye fa so eja no etimi to eye dormitories nimu na ko school mu hono ma eye bags mattress books ene eye school fo ne niema de ya de omabo mode asesa ni na ede akogu dormitory na nima eye team edi free Ghana Education Service for so eye regional and national ni na aba school mu hono ma omo ba ba hwe ne ekoso ewo school mu hono no mu wie na ye headmistress Rejoice Akolon so de nsem to dwa na o chese eye ade awofo ni pi na aba be form ma ede akofie wa bro mu hu se eja etimi ato eye dormitory nim na emom eba academic work na ye ade omo bo modern se omo be koso ama no aye adwuma ewo school mu municipal director and so by board chairman all student association penny for any parent association some penny for mbai ano pen so nyame adom minister so aba enti oni ye omo nyina omo bae so omo ye man kasa enti atese ko da no say omo woni da so omo won krofo a omo twini omo ho ye ni omo nso ne da afie he ya enti ye nyina na asem ato ye ni awofo no so akasa enti de ye ka no say ye woni da so say ye ba be ye DAC ye ba be repair
ana CSA DAC amaye ama minister nso asan hye yebo se opese ani bia nyame adom a omo besi dan foforo amaye dormitory foforo amaye enti eno ana mo ne yetu no ye de minister nso ba ya saase ayewo ama no be hweye na oye hu adwuma enti ye bom paye se nyame beye ya adom ama sika aba ama ya beye amaye ye doso ye nkoda no ye over 4,800 there be ye ntwentwen bibia so adesuan de be kwaso wano adesuan de eno anti na emanu ye mani wa Eni ya wuti ye headmistress at the Malaboni Senior High School Rejoice Akolo ana wote ninkan. Yentu aka se won se yenku pie mu e. Awo soafo no ana hwe omangana apomuden so. Ne den edo nimnyamfo kwabena menta akando. Ode sema tudwe kirem se Custom Division for wona mhye Ghana Revenue Authority for ase etwanitia. Eka ne se GRE for abomaden ene omaka biewum etimi achi container bia. Edi ndura sabi enrewe emebunu no ma madeda o ma ya bote titiriti ene otiza wo ba no hwekura mpa wonte edi dwane de akopie mu e woni che memu a enduro ne bo besom eye 20 million Ghana cedis a wanom etimi achisa container no e watama port no so afo emra odi nsem edi tudwa e watama port no nim sem tweva gaze na okire mi se e ha adwenye pass o ma ya tim sese nansem mu ha aba Ghana mebunu enduro basa be mo betumi no maduro gina wona sa na watu ahwe na ni tirimu nyina ndedede adese obi a wano masichiri nsuo no o kire mu ha adwenye pa na hwe ndura hodo a ebefi omanga na port ahodo a eba no emu ehu pa ni senti wakaze kire mi sem wa wonna dundu befa eye Ghana port de aba efam na kwaso mbechew na boa wona kwagina court na court ni wadi efi se ha adwen se betina o ma we mu na sabe wakofa ndu bone e de aba ze mebunu menom na mebunu nya hoden enkodi mpem agro na mebuni enkwana enyetia o jirem za dabi ye no ne se na mendiza be sanse hu omo so kram kwabra menta aka na kirem se aban afra no Ghana man pani John Dramani man afra na ka chene se omadwumaden no tanachi nduboni bi ekoso no oma yempa hontoma ne yenyi nyina mfra mam na mo na mebu no omo mpo apomuden no enkonkan wakasa da srede ato Ghana fo nyina yenta nachi ubi abate se obi ede nduboni bi fa baabi ni pa hontoma ne yenkyere ne mo na nduboni hodo ekoso ma Ghana mu no Asie entumi entu. In as much as we are interested in facilitating trade in this country, we will not allow Ghana to be safe havens for opioids. And let me tell you that His Excellency the President is personally interested in this matter. On my way here, he called me twice. It tells you how important and critical this particular issue is. And so we have the full support of His Excellency the President. Number one, per our rules and regulations, per our laws, there are only 2 areas, designated areas, for the import and export of medication or drugs, if you like. Tema Port and the Kotoka International Airport. Drugs are not imported through our land borders. And therefore, I encourage all the stakeholders, all our security agencies, to confiscate any drugs, even if it is paracetamol, and it's going through our land borders. And the President has also committed that he is going to provide all the logistics it takes for us to effectively fight the influx of opioids in this country. So the law is clear. We are not going to reinvent the wheel. In fact, we are also looking at tightening our regulation regarding transit goods, because usually they hide behind transit goods. This is believed to be going to Niger. And last night, I was in talks with the minister responsible for foreign affairs. Eni a woti ye ayo soafo no ena hwe o mangana ya pomuden so ne den edo nimnyamfo kwabna menta akano ne ana woti we ne egina we so adan ya ho ye pa kasebode aka kire bekin kan ne nyina ede asomo Makwantu ohunsam aye medadwen nanso meyensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa ama wo. Say United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kra de Serbia any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yama mo akwaba afia kenka madwenkyere ne bie na yemfa emamwe papa mahama oboase na okire mi say this government says they are fighting illegal mining in Ashanti region, but excavators are going to the bush every day getting to Abanga Yakubu Fuseni. Also your MPP National Youth Organizer Hufo yada say Richard Ahene which them say good evening to you. Pentecost said that Kwadwo Kwadwo Krumdishe Konkron in Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adwoa Agyei Sikapa or see Kwadwo Independence in fact kasi aboni more the person manam nandam DJ Ghanaman fidi ni so life when cray ewo a great station with DLFM anes kasi aboni more the pantin chaka si nkoma Adwoa Agyei Sikapa eni Nhyiraba Kwadwo na dwumaden amobon Wednesday free coffee parliament no tell me say Ghana de ahanu you free forever. Special greeting to DLFM presenters ne nyina otie live edi free agwabo pikuma apasi ne enso da sepam Ghana ne yaba wo nchen asema atodwa nie adroba fo nka wom coach re mu say ena mfa ngo bo akosoro ene spare part bo akosoro nti ehente de no frɛ no mutum oham gichemu aduonu 20% enti ye betua ne ne ekwi ena abosu kan spare part dealers association penifo si chemu say nya no credit spare parts na omuntu mu hwe nti Ghana ne hwe ne wantua ensem wei Ghana ni woti awso musen 0534050199 0534050199 na 0593406565 ye mu yeso ne ma ye ntumeza kofa na kan bokeshiri woso musen hello majo minia majo fona na mejuso chabe wudi se konkro champion man himself yes abrante tenti ahofa enwi adwaro oh masa senior minia majo mejuso pa bema ye nyina ye wo Ghana ha ye nim se ye beto lorry firm a ye wo TUC any sabi drivers impeding for mo kabom etena se regulate no mo the prices eba enti se ye betua increment of price a ye hwe ani mo se TUC any omo kan bi ewom ana omo ye asente de nwo adwuma omo de beba say be increment say na ye okay na say be drivers intimi so let just like that say omo koye dey omo koto 49 brother ni enti ne tentre mu no ubetu yentua na say ma yentua for now they ma yentua say penin form farm my say yentua dey na yentua me da se bebre 49 ya me nshira pa hello majo hello senior good evening that's it ya me andubo ankra boni Black Kwame Dodo wa senior me yentia numre woni bibi da bio Sikapa ka se bi alabda pa o se daba no se ye two purchase omonte so but ye two man matu o se adana hu ka se bi o mo se krobi o mo kwana se nti o mo tulal fem yeah poku ase amasa man kwan no yeah poku ase yeah ama me fry ka se o mu nya buteno nya mo kwana bo kwa ase yeah o ma nti ase daba so mo ye sitifo edesi ano yentua na se me yentua yentua wa me da se bebre senior matepa sika senior man so achia obo abaso yo hello bajo hallelujah kofi ma shama ndamo city senior me yentua numre wa pa ba yo so ye twede amponya ko pa dem ho aden pa se bongresi no de abia papa kro ma de apetampio me ho fa se for mo ha adwen o kro ma de apetampio me ho fa se for ne easy kura ya we esentiade na yesi ebetu no ko to ende de ja ne ko to le ba ibe ba ku 20 Ghana enya se kumo de sia ko fi etua na se ye nden de better da no den enti ususu say amonte so we at least 5% divoire ba 5 dia obetua on oh ebetua na 20 dia over no den enti no enti 20 no obetua na wontua toba the fact that man no jimiska enti wontua mitia me da se bebre kofi I'm funny say
Hello, Maju. Yeah, baby. Hallelujah. Me being the God is Dodoa. Mama, me yeti animre. Yentia. Adentra. Oh, Davi Yentia. Oh, sir. Yaka Yentia. Mate, but that's baby. I wish now, pa. Hello, Maju. If I tell you, Nhyiraba Kwadwo Sammy Droba. We aye Dixon Bada could droba. Achim edu group any men to animre. And you may please. Hallelujah. I won't say, Sabi. I said my Adwoa Fokano. After as soon as Sabi and task, if you say, what Bopone being, what don't have to fool him. I feel so spare parts. Spare part dealers and yes. And I also can chairman say, I'm on to be no question. And the one who you won't that. And it is okay. Medase pa. Yamisha baby droba. Hello, Majo. Wafa. Mama. Yo, Ekwanso. Yo, Wafa Ekwa. Oh, me see Ekwanso a. Yo. Yeah, say na driver for no see. They no so much to spare parts mu. Bicycle, a rim crash. Yes, so much to. They den yan fast. Say, penyina kasa sa omuntu. Na me tina ka mu minim ba me ko dia. Enti enne wa mo fo kan wo ko no ya jewa yi na ya tumu ma na dada na. Oh, and then mom de minya. Won nyantu kwan. Okay. And they say na wo betua na say wuntua. Wuntua. Na se ba so mo mfa wo sa na wuntua no mo mfa ba ndey. Oh, me ka so mo so dia. Oh, mo 3 minutes sa. Me du ba bia me du na me di scan dia ma. Me tiri pa omo me. Okay, ya tepa. Na se tua na yentua ho. Medase bebre mama ya mensha bebre. Ya best na frafo na me nti yetumi mfa bio na Kwame Effum atenase. Sikapa. Is there all of an ubetua na wuntua? What in Sapema no? If you are got TNT, you're saying 16 cities. 16 cities. Omo baju 20 Ghana. It's not how they were paying home. Kwame Effum. Minia. It is saying ye krekre mu. En koma ye di wate. Yeah, matipa. Na ubetua na se wuntua. Isi amisumi hu. Kwame Effum. Yeah, jina wansa na me introduce you to we answer. DL Power Sports. DL Power Sports. Emu ade. Aha. Me pesa tie fo no ma ehu de ntia wa bafia ha. Entia fun batua na wuntua. Sisi apande omagye ato na so omunyi nti. Oh da bi asat na de transport ministry me ka ho asem GPI to phone penny for so ma me ka ho asem. Enti na se ye be hold it on. Ndi for now ne ye ntua. Me bisa so betua na wuntua. Anya se me de mu be jimi ntua. Go fidela krazi wo do ntua. Hey, but I was here hwe ne ma ye o. Ha den. Obi adu no to me ye de. Etina be ka ho asem. Ya me adoma. And that's so Obia morning show news. Let's never do one common ya say you betray and I say intia. You be no come here from Blasters or match this weekend ya. Yeah, Blasters any chart. Mama Landi. But it's a pakan jet a copium. Apaka Sports Stadium. Okay, honor training Nekoso. Honor training Nekoso. Okay, enti my minya o man na Power Sports. Answer na try answer ti we answer. DL Power Sports. Emu ade. Ejawo dead. Kejagum. Abusia Mamemo Ajo Enfambra. Dear 106.9 FM. Agudie mre na ewiedu agudie hu nsem na ya boabo na de ebrewi. Me awtemi kan me din de Kwame Effum. Na nsa na mekasa no yemfa se da kese ema Lumba insupa na bo mechi dom kese a me diju me de nyina de ben ebrew. Me ma wakwaba e de ba DL Power Sports once again. Na nyame kwa na me diju me de me ni me nua be ma pakan GH. Ene de nyame ncha de wakopiem ewo Accra Sports Stadium eho na mefra pakan ewo ahomatrofo no so no ode nsem ekotwi ko breman ayefa Black Stars eho nsem ede abrewo na mesanso ka se aseda kase bi men komba Lumba insupa na bo mechi dom amedi jumedi de ebrewo na me sha se de fi Premier League we ya Ghana Premier League and uti mini abema Kofitela ode me beto abefo ntintan kase no so live. Na wahwe Premier League matches e course so ewo Ghana ha na watwe ewieye eno te misha se de free Samatex FC Samatex Asia Kumasi Asante Kotoko omunya mo draw na watwe ewieye Young Apostles ehye baako Accra Lions entumi anshebi Has of Oak anshebi Dreams FC ehye baako ne Kosiada no nso Bechem United ehye mienu Vision FC entumi anshebi House of Lions Eshebako and Karela United into me and Shebie Nations FC Eshemienu Midiama
share baako. Lagos Cities share mienu ena Brekum Chelsea share baako. Aduana FC share mienu ena Gold Stars entumi anshebi. Table no any Ushase our league table now. The Odikan Kumasi Asante Kotoko. Our points 38 points. Baby any Gold Stars our 37 points. Heart of Lions our 37 points. Hearts of Folk etoso and 9 or 36 points. Now we share relegation zones and also and a zone now Lagos Cities or no tosu edunsia 16 or 20 points. And a Karela United etosu edu ensun 17 or 18 points. And a Accra Lions 1-9 asio with 16 points or tosu edu and watching 18 position. Yanko Premier League top scorers in Iswa. Faisal Chawete Ashe 10 goals or Nations FC and Stephen Amankwa Ashe also Ashe 10 goals or Brekum Chelsea. Albert Amoa Ashe 7 goals or Kumasi Asante Kotoko. The Otosona Aya Samo Atakumi on our 7 goals our Gold Stars and a Dotosunum Aya Kwame Opoku our 6 goals or no our Kumasi Asante Kotoko. Now main to us Yanko Division 1 National Division 1 League no Sukofi for almo pictures in eto so mama na obi amehwe me sha say matches e course Division 1 no so Zone 1A matches e course any Northern City ehye bako Real Tamale United ehye miensa Wale Catholic Stars and to me anshebi Victory Club Warriors ehye mienu Wa Power ehye bako ena wa sorry nanti team omdiya me Papa Sammy wa sorry nanti entumi anshebi Tamale City ehye mienu ena Yape FC ehye bako uko Zone 1B ni so match day 20 ni so ani Tamale 11 Wonders ehye mienu ena KA Soccer Academy so ehye bako wa Mighty Royals ehye mienu ena Doma Unity entumi anshebi Techima Liberty Youth ehye bako DBB United entumi anshebi uko Zone B ni so match day 20 match course Secondary Royals ehye mienu ena Sredro All Blacks ehye bako Bekwa Heroes entumi anshebi Sana Future Stars so entumi anshebi Mysterious Ebusian Drops ehye mienu Sekri All Stars entumi anshebi Sky FC entumi anshebi Secondary 11 Wise ehye bako Asekem FC ehye bako and Elmina Sharks ehye bako King Faisal entumi anshebi Sana Park Academy so entumi anshebi yako Zombie 1 no so match day 20 ni sini Atom Divisa entumi anshebi Sana Rain Masters eno so entumi anshebi Golden Kicks ehye miensa Sana Home Stars ehye bako FC Nania entumi anshebi Port City ehye bako Kotoku Royals ehye 94 Akachi All Stars entumi anshebi Sempefi FC ehye bako Sana Okwa United enso ehye bako King Faisal Kings Palace rather ehye bako and True Democracy so ehye bako Hoho United ehye bako na God FC so ehye bako yamorem ewo Ghana Football Association President Ket ES Okreku asoye enche bia anokonya position kese ewo Confederation African Football Association enchem committee pakese adina atosunum na we na Ket ES Okreku di atijase position awenya say election ya to about wini ye oprimpo bi ta nechi the former GFA president Kwesi Nyantechi edi nechi papa eboano ewa kwenya se bebresu ansa na otumi enya sa big position after say to abanono de o de aseda kese edi market Kwesi Nyantechi according to Ket ES Okreku no sanso e kan se position edi ama no position kese na ansa na obetumi execute na juma na so be na juma no ohia emwa support every the former president of the Ghana Football Association Mr. Kwesi Nyantechi aswe na ntinu empanyifonfa mpaibo antanechi na omumbo nechi do oni na pamfo na ono ochidi yese obetumi abo adwuma ediama Ghana Football Association Blasters of Ghana so abe PM ewo Ghana hanum se na empanyifo amene wo ekase empanyifo akopiem ewo the Ghana Blasters of Ghana suye enti Blasters empanyifo anase trainer na se coach Otu Ado at the squad abetuja say na bobo so na mensa so team bien fama na enche ye bekwa homan so na free yan enu abema pakan GH the Blessed King na odi niam ekoso and as a training now set in ewa Crossport Stadium at the Abraham and 10 times so goalkeeper so no eni coach Otu Ado team and as a players or dem atuja na me bobo so Loris Atizigi ewo St. Gallen Joseph Olacott
ɛna Benjamin Asare 3 goalkeepers a yɛafrɛ ɔmo defenders ɛnie Gideon Mensah, Ebenezer Anan, Mohamed Salisu, Jerome Opoku, Alexander Jiku, Jonas Achete, Razak Simpson, Kingsley Schindler, ɛna Kamaradin Mahmood. Midfielders so ɛnie Thomas Tepate, Elisha Owusu, Abu Francis, Kudus Mohammed, ɛna Ernest Niama. Forward no so yɛmfa ɛntoa so Nsaka na Maminte no Nkaminua. Forward no so nie Nsaka no ɛna yɛfra apaka ne nidi kɔmɔ. Hello. Yes, Kwame Metonka, Otimika. Hello, Apakan GH, Otimika. Aye, Kwame Metonka, pa. Yo, anya Apakan masom ewo DL 106.9 FM so agudie mre ena ewiedu. Apakan den ekoso akra sports the boy mu. Kwame mamenda wase for akwenya odi amame na yenchia obibia ma obibia John. Move bia kwaba enenumre. Mfambra the Nations Wembley. Aye kano Accra Sports Stadium. Na Kwame nyame adoma fiada animono the senior men's national team the Black Stars of Ghana any oma yefene Chad at the World Cup qualify games ba ko boania yeni abrest yebetuma hye se na be yebe pushi and chances are yebetumi qualify at the Aqua World Cup no enti Black Stars ehye training asinde na training no na ye open to incentive for and it general public no be up so be anodin any be share blasters and your mom babe any preparation towards the game nti kwa DLFM central phones no ye bunya ketem ebpm wa and ye bpm no na nipa wa pa Ghana National Supporters Union no wa in central for ahodo pi na wa ha and Ghana forum bi enso ba be share sa nyama o mo betumi aye ni ade and Kwame ye buy already no deputy CEO the Ghana Tourism Authority Abeku Santana na waba na NSA Director General ayefe yawa bofwanka no so abaha omunyina no ehwe so mbeto to nyama wa senebe ya ende no Accra Sports Stadium betumi agina na so na bibia koye en Kwame yebe piemu an in fact Accra Sports Stadium state na wo na kama ohwe pitch na empene kwato to nyama ma pitch no very cleaner bibia de da na kwema game ni betumi aba so pepepe and blaster technical team ne yab no wa o hwe otuado the technical director refresh for no nyina Kwame na omu nyina wa toto nyama se enyama betumi akoye na Friday nkudibie no etumi akodi aman Kwame nsentwe kwa ye ba no o hwe yeni toto fam ben team na the players training wa Accra Sports Stadium omo eye camp says ya ye twen other ones ne ba be kan no ni amensa kan amatrotro neni so far players and they training omo camp ni Mohamed Salisu our camp Kamadin Suleiman our camp Razak Simpson Gideon Mensah Jojo Walcott Antoine Semenyo Benjamin Asare of House of Folk Lawrence Atizigi and Kamadin Mahmoud so ni actually ni say 3 local players here from Kamadini Mahmoud of Mediama, Razak Simpson of Nations FC, and a House of Food goalkeeper, your friend Benjamin Asarino, or Munina Bakam Pande, or Muninaka Timo, Emma Yetmi, 8 training that so far no players our company, a train and Mr. Omuakano, FT and Umbria, Kusi or Chilano, Munia account on my baby training. So, Kwame, and they are higher by no, not be added than Aquemo, and pen for the door announcing said Baha. Ebe team no kuna be monitor team ni training no omu nyina ba na bia deda na akwan wani ade so far no Kwame players were camp training and the atmosphere was very nice so share the Ghana National Supporters Union omo ba be shi jama de tabo en centre for wa Accra ha omo yen centre for omo car sports do na so buy ebe monitor say na nyama ko and in the training are you open to centre for the public Ochra and so a open to central for the public and Kwame or Shesan and Kofuenia break and San and Penfonia Bra Kwame tells you say give way no and Penfon Fen Diagram Maswine say to me really Friday send a bear boy and chances to be qualified to Kwame. Yeah, but as for Stadium dia Bibia de Danaquemo and them ranching 8 training so far another thing and so Kwame Yabaye Yan search me a kind of them. A branch a friend Elisha Usu. Kwame Ablanche no e braka kraba. Nti so far no Lauren Ejekum of Seku Bruge and a Wababe squad no
Kwame Elisha Uswe pra into me into to add any technical not on Sadia first cycle bridge. A branch of Lawrence Jekum say of the car squad no a year train so no so no a bit me a car squad no yeah by so no a latest update in so I'm paying for it to me my and Sakan to Kwame me mama kasa wa bibia de na when boys na ba na training blasters technical no so around technical director preparation and you to add no nyina wa around and Enquires so ba kama ebe support team le sene be ya you big jam na nya ma Friday o make me win the game na dia man Kwame ntino so wo question bi Kwame wo bebi sa apakan ye meni me question ye one pe me pese me bisa say foreign players na nkasa no sisi anu me say captain CDS e ko Ediama Jordan ayu me boa enu ti foreign players na nkasa no mo ba no for now no hwan ne hwan na wo hwa ohu ne presence e wo ho no mo Kwame so far no share players na ba na ye nyina ye nim say there you ni one the captain over share you almost my kudus man boy my bebre near the identity for now Kwame so monitor na nyama kwa ni yaba ni yanso ye de ni to fam ene nkomo na ye didi ne dia Kwame o hwe leadership na obi lead team no e de na kwa kono ene incentral for questions ba ku bia ebisa ene mpeni for ye share mo ene o mu di nkomo na Kwame ni bia kire pepe say Jordan are you e be lead the team because Embribi yenimi se Thomas say party ase ono so ni coach no benya se placard ka because coach ne Felix na Thomas say party imply of friends on the game to su at na Ghana just say coach ne so person this leadership Thomas say party intino now na dey Kwame wo bi me dia because Jordan are you and a BBI class obey lead team on Yaduma Friday okay minian we dey beda wase na wabojuma nti yada wase na dey si unchen e wo ahase abusua ye somfo anase ye sam training na sports journalist apakan GH na wote ne ka no Sammy me twa ne teo na me fa Premier League results in na me sorry so why na wotwe ye match se course e wo England eni Arsenal Asia friend Chelsea Arsenal share back with Chelsea into me anti Fulham share me Tottenham Hotspur into me and Shebi Liverpool share back with Newcastle United share me Everton share back with West Ham United also share back Ipswich Town share me and Nottingham Forest share 9 Manchester City share me Brighton share me Southampton share back Wolves share me Bournemouth share back Brentford share me Eminity Sammy mami fancy na nyame adom china yɛfa de aka ne me de metoato so na me ka say transfer window back so no Ghanaian international yɛ strike semenyo likely say be Manchester betumi akofolo no akoto no the next transfer window no nti Sammy yɛ mom pai say nyame be adom na obekwa kopi Manchester United na etumi bifu yɛ striking way no okay prowess and abilities and up why nyame adom china beto so me am do Kwame Effum enrada me hwe La Liga match no La Liga match no any Barca match no masa nya sem kuma kra yiri yo yeah enrada Barcelona match na oka no ni twitche ma metim Barcelona sa mo ndem se me Barca fan no yeah David he nyame nipa na sesa na machine ban krache me yenso rewa na me pa ye smu fia eni Kwame Effum ye be de was pass de akopa ba sensem no nyame hira be ebe so me ye na tiefo ye da ye ho na yakwa akwaje ye enkabo we ye ba ye be sane out na dwumedi awodo aka na woso no ato aso DJ Zigibi wa ye ready and mfide ze do miamia so me di agora masum e be pa mi da Aranata everyday bra so be everyday Jesus Christo asemwa wasachra so be everyday Jesus Christo asemwa wasachra aduana abusia Penny Kofi Chiremanten Dwokwa Krobo ena Ogwo abusia Penny Dr. Kwabena Agyei wasa eye bonuama ehonom na wo no ye group chairman edema kasapreko adwumakuo nom aduana abusia Penny amponsa wasa akropon openi Kwabena Akwaboa na na fobi oyetufo hina wasa
asrewade ehonom ene wowo Mr. Benson Mafo Oba penyin esi Jesiwa Oba penyin ama aposi Oba penyin ata Mrs. Gladys awotwe Mrs. Vitolia eye nkegbe Dr. Nana Edutwum Mensam oya finance director Edema Sanvik eye mining eye West Africa honom na owa odi ni dwumam na abusia ede abreho ene yawo esi Ghana fo nyina yesem wanomode hye opening enes kwaku boja dodo na efra ne sei Kofi Yesu edaya wansori biom na opening enes kwaku boja dodo afra ne sei Kofi Yesu enya mfinhia no aduowatwe ensia 86 years ene onyaye na oba kunafo jana chire ne ya Mrs. Paulina Abra Techiwa Boja ene ojano echirem Emma binom eye NS Bedu Boja Junior Abele Mines wasa ehonom na owo Elda Emmanuel Kwame Effum Boja oya dwuma ewo DLFM 106.9 Isaac Boja oya artisan Dorcas Boja eye business woman ana Nana Kwame eye ba Boja electrical engineer ana Esther Boja oya fashion designer Efenso ngofasifo oja wonom echire eye Kofi eye kuma ama eye kwachewa Nana Fobi kwaku uredu sister AC kwasi tiekum sister kesewa anafi yaw enim dodwa ebonom na se abele Efenso na kanso afo oja o machire ni bi eye Charles Betu Anderson uredu Blessing yaw efri ye Boja enkonem Bedu Boja enimonyam mensima Boja Adelaide enimonyam tete Pascaline Boafo tete Onyene ba kwabena ba Boja Mame Adwoa Techiwa Boja anafi Roland kwabena Eson Boja Efenso ensenemoja omachire Mrs. ama Adwoa Boja anafi Mr. David tete ana Mrs. Enesina Sewa Donko wanya yensenoma yam papa opening enes kwaku Boja do afan se Kofi Yesu eja wanom ewachire ne ye wuhihye ena edidu swing Yakopɔ ya adoma efiada opening bosuma ye womehi ne da etaso aduonu nwatwem emfempem mienu ene aduonu enumo empenifo moden ade na tompem ewotwekwa krobo ewo eye eyebia ehonom ewo fimfi matenem na ye etwato nyehye yenso ebetodwa ewo memenda obenim bosome no ne da etaso aduonu enkrom emfempem mienu ne aduonu enumom ewo dwekwa krobo eyebia ewo fimfi matenem na Yakopɔ ya adoma Omomaden apeja no akwakoja ne kwan womra ene de beye private eye barrier anya de a dodo na betimi akobegi akwan kro bia mpenifo omomaden aton sade afreso mukoja wonom na mukosie wonom ede hye nom ne Yakopɔ ya adoma kosi ada eye obenim boss mede toso aduasam emfempem yenu ni aduonu enumonom eye ne nasesom ebekoso Methodist Church Ghana ewodwekwa akrobo fifi mate honom ene nasesom no ebekoso ne Yakopɔ ya adoma efiada no entade ebehia sade hye ebehye ebe piemu eye nase no ebe ye tuntum anafi so kokko na Yakopɔ ya adoma eye ne nase som no ntade ye hwade mu se ade hye maba bi ebe betimi ehye ede apanom eye tuntum anase fita na ye hwade mu se mbetimi ahye de ebe piemu ne senti ade na busua pani nyina ka kire Ghana adofo nyina se sabe na chi apaya no na epam ne senti sabe de doto de ninso enye no na eye nti Yakopɔ ya adoma hwe manim se opening anes kwaku Boja wanya ne ba bi kwei Kofi Yesu yenyina yenkota nde chine yie no bibia nkoso kama pemfa man na yenyina enim sem wieni abema Kwame Effum ono ena yenka bo nyina sine sira so ye adwuma ewo DLFM 106.9 yenyina da yanjeta ene kade nkota nde chine Yakopɔ ya atoma yanko ne usie ni papa every say de na chi apa no nyono a ena epam wiena Ghana for ye di benkrabo yi besi na ya kire mo se enenumre no Adwoa Sikapa Agyei Sikapa Agyei motata bivia ho ne ye begina we so na kan kase boy saso so awi enumre no ya de nyina ede asi kase boy semofo ne ya maze mebe entry NSM mu ede mayen kofite de kopie mo ewo Facebook no so akenka fo se ye mienu ede ameje so takwade kotokrom twaba wo de se konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sir. Na DJ Zigibi ono ena ye senior technician ofianum na minim Adwoa Agyei onsanso ye DJ ne ona gba awoso ntie ne enumre ampoye bedwa yu kasa free for ma wagya de visa nyuma ba no
ɔse na wobɛsa wo sport no mesrɛ wa da biem na Ghana fo ntie de ba no enti ma mu nyina mu ene tia adehye mede magya DJ Zikibi ma mu nyina mu ene tia adehye ade wakabu mu ana